biwe n'abasahaba n'abamukurikiye ndetse n'abazagerageza kumukurikira dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze yadushoboza agakomeza kudushyira mu bakurikirwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abayisilamu bavandimwe, ni ya gahunda yacu ikomeje mashallah ya buri salat al-maghrib ku munsi w'ijuma ko dufite isomo rihoraho. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kuduhundagazaho baraka ndetse na khairi. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko ibyo dukora cyangwa se izi nyigisho Allah subhanahu wa ta'ala yazabishyira ku munzani w'ibikorwa byacu byiza ejo ku munsi w'imperuka. Allahumma amin. Abayisilamu bavandimwe, abemera Imana kwicara mu byicaro nk'ibi ngibi bya ilmu cyangwa se mu byicaro byibukirwamo Allah subhanahu wa ta'ala ni umuco waranze abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni n'umuco waranze abakurikiye abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kubera ko bari barasobanukiwe ko iyi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nta handi hantu bashobora kuyisobanukirirwa uretse mu kwicara mu byicaro by'ubumenyi. Ikintu cyose abayisilamu iyo ushaka kukimenya urakiga. Nta muntu ushobora kuza hano ngo yihandagaze ngo atubwire ngo yabyutse azi gutwara imodoka, ntabwo bibaho. Lazima aragenda akabyiga. Nta n'umuntu ushobora kuza hano ngo yihandagaze ngo atubwire ngo yabyutse akaguru ke kazi gukina umupira, azagenda amenyereza akaguru yige gukina umupira. Nta n'umuntu ushobora kuza ngo yihandagaze ngo yabyutse ari dogiteri, ari kujya kuvura abantu hariya kwa muganga. Ibintu mu buzima bwa hano ku isi noneho bite idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo ubona ko ushobora kubyama gusa ukabyuka uri hafidh warayifashe Qur'ani, hasha lillah, ntabwo byashoboka. Idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikomeye kurenza n'iyi si tureba. Niyo ubona ko ushobora kubyuka uri shekhe, hasha lillah, ntabwo bishoboka. Abayisilamu, idini ya Allah subhanahu wa ta'ala uzayiga. uyu munsi wa none alhamdulillah wasail ta'lim, uburyo bwo kwiga buroroshye tandukanye na kera abantu kwiga byarabagoraga. Uyu munsi wasail ta'lim ziroroshye, zoroheye n'abantu kuzigeraho. Ariko ikibabaje kinateye n'agahinda nuko abagaragara mu kwiga no gushaka gukunda idini ya Allah subhanahu wa ta'ala nubo bwose inzira zifungutse zoroshye baracyari na bakeya. Abenshi nuko batanabishaka abayisilamu. Wa hadha in dalla ala shay, ibi ngibi dushatse kubisobanura byaba bisobanura ko ari abantu kudakunda idini yabo, abayisilamu. Uyu munsi wa none kubera uburyo dukunze iyi si n'inyungu zayo, abantu turi bize, abantu nta mwanya dufite kubera ino si. Umuntu wese uhuye nawe mu nzira, ebana wallahi nabaye bize, nta mwanya. Abantu ubuzima bwabaye hatari, buri wese mu byarimo yabaye bize kubera isi. Umwanya warabuze w'ibindi, ariko umwanya w'isi uraboneka. Abayisilamu, none ni gute umwanya w'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni gute umwanya wo kwiga idini ya Allah subhanahu wa ta'ala wabura? Abantu babikubwira bakubwira ati wallahi narabuze. Aha, kutabuze mu isi, kutabuze utari kujya kunyonga, kutabuze utari kujya kujya umumotari, kutabuze uri kujya gufungura iduka, amasaha yose umwanya wose uraboneka. Ariko mu dini byagira ngo wallahi nta mwanya uhari, wallahi hatuna wakati sheikh. Ariko umwanya w'akazi, umwanya w'isi urawubona. La ta'tadhiru, ntuzane izindi mpamvu. Ikintu kigaragaza ngo nta gukunda idini bihari, ntabyo. Nta bindi bisobanuro wazana. Wallahi muri iki gihe ubuzima buragoye. Aha, ko bwagoye ntibwagorera mu gushakisha isi, bukagorera gusa mu gushaka idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanya wo gusari, umwanya wo kumva